Hi friends, ini video bangke Aadhaar lapen PAN card killing tang pen kuson si status kececegi mah so labang so buthang bangle Charlie pona sini di nona paklang ponik po keceng si step lake tum Google along dam non Google along pen ada e-feelings puto inon e-feelings search non search alo butang te la taxi a link mute website la income tax walang ba income tax along dam thuna the next step ang kele tuma fan la who can filter one la bang so page bang close check na excellent no close din no bera close check close that pen ak bang ke na to left side and to quick link so that pp link Aadhaar plus 4 number so a link long bang le tum dam thuna link Aadhaar Adagam that pen la bangke litum fan so page bangke jong sinang litum PAN card la pen Aadhaar link le lang ko takte so page long dilap nang po dilap that pen ko link Aadhaar ko doji there la green color icon la dak there pen next page lang ko la link long po ini video bangke link tang upon konsi status ba link upload po kachini ma ala ko chechagi konsi bangsa video bangke kasalam nasi on bangla red color click here to view the status if you have already submitted link Aadhaar request wala so bang ile tumbang there nak la so a form attack there to po non bangke PAN number apa ini PAN number sudah po bangke atau link view Aadhaar status lalang na kung dia kena dak dia lu putang ke link tang tema la bang cek lang ko non bang result bang dang cek lang lo your PAN is linked to Aadhaar number la bang ini Aadhaar number lo kita link tang pot ka bang cek lang la link hilang putih la bang nanti teman-teman yang si link lelang lason Aadhaar la PAN card link lelang program ke nanti teman-teman link ikta nasi pining video bangke launcher lo nanti teman yang si nili channel subscribe lelang pulote nanti tum subscribe button along bear ikta lapen comment sita me kecini je sondu liputang te arju tame lapen likes share ikta launcher lo kardom